Nakon debakla u Španiji, Boza je preuzeo kormilo naše reprezentacije i krenuo od nule. Lekcija 3. Lopta je okrugla. Trava je zelena. Sudija je trojica. Oni su u crnom. Što su u crnom? Nisu u crnom što im je neko umro. Što su u žalostu nego? Znamo. Šta znaš? Prošli put svoj trojici saučeš izjavio. Pitaš kad je pogreb. Koji pogreb? Toza je u Turskoj Abdurrahman 3 puta šampion. A što? Što sam lud? Kome govorim? Zidovima, ha? Prodor, po lijevoj strani. Faul, skači u 16-tenac, skači! Da vidimo, Platini pravi prekršaj na lijevoj strani. Pravi prekršaj na tebi, Zeko. Čujte, ja mu bom rekel ovak. Čuj, Platini, ako to još jednom uradiš, ja se budem izgalamil na tebe. Izgalamil na njega? Pa da. A ne, odmah. Pa ni sudije. A, pazi, ponovo faulira. Čujte, onda mu ja budem odbrusil. Čuj, Platini, ja te budem povukala za vestu. Tako je. Ako to ponoviš. Eto, za vestu ga povukala. Ajde sad, na trening svi za mnom. 2 sata sad. 2 sata loptu da mi uri. Tako, grč na licu. Grč na licu. Grč. Ruka gore, tako, ruka. Zovi pomoć. Zeko, zovi pomoć, zna to za što radi. Hajmo sad, pazi, zalegni. Zalegni naprijed. Hajde, idemo u napad. Sad. Tako. Idi. Padaj. Pokušen. Ovo je bilo jako dobro. Samo pazi, Zeko, malo starca lijeve strane, kad se dižeš, kreni malo. I ajmo, brate, ljudi, malo žar u očima, vidimo, psihološkom idemo. Hurra! Znači, žar i prodor. Neprijatelj mora da se prepadne tog efekta. Hurra! Ajde, probaj. Hurra! Potrči naprijed. Ajde. Hurra! Tako je. Ajmo sljedeći. Hurra! Tako je, Zeko. Dobro, nećemo svi sad. Idemo varijanta, sudija svira, prekršaj. Protiv nas. Reakcija! Joj, pa kako? U redu. Kako, čovječe? Dobro je. Sudija svira. Reakcija! Šta ti je bolan? Dobro, ne možete uživavati. Dobro je. Hajmo, Zeko, reakcija. Dobro. Hajmo, reakcija, sudija svira. Ali sudija, to nije tako, evo sve filo ovdje piše, evo to faul, prošao sa lijeve strane, ja sam ovdje dva. Šta faul? Dobro, to je ova masovna, da probam samo poziciju iz masovne. Ti napadaš na faul, idemo, klečiš dole ispred, pokazuješ, idemo, 3, 4, ulaziš. Dobro, ti odmah dižeš, ne, ti radi, ide, čupaš, korner zasnicu. Imamo varijantu oduzimanja lopte protivničkom napadaču. Nemoj tamo kopat nos da ne bi ja uši vuku, nemoj gađati. Idemo, oduzimaš loptu protivničkom igraču, kreni. Stani čovjek, gdje je na loptu? Kako na loptu? U njega ide, u njega napad i poslije loptu. Ajde, imamo Zeko. To je nježno isto više, to je nježno. Lopta mu ispala, šta sad radiš? Pokaži! Hajde! Tako, udri! I dište, uzmaš loptu i krećiš prema golu. I onda potruj 7-1 i idemo, ulijećemo 16-terac. I prekršaj ovdje, ulijeći, hajde. Ovdje prekršaj mora da bude 11-terac. Kako ne razumijem? Hajde, ne razumiješ. Ulijećeš ovdje prekršaj, a treba da bude 11-terac. Hajde, Zeko. Hajde. Ti pad, tako je, vidiš kako Zeko fino, ajmo, sljedeći, pad. U 16-terac padaj! Ovdje si pao bio. Let u 16-terac, šta sam na tabli pokazivao, hajmo.